Time to time Karen Nyamu ni aragikorwo agiikia captions guku gwa social media akionekana kugeria guthinga marima maumanite na miario miruru ya Sugar Sambi. Karen ni akorwo akiiturura kuri Njogu wa Njoroge riri Njogu akorwo agita fans ake through a post on social media akimera makuhiririe materetange agikorwo endwa ao ni makomete. Hau niho Karen Nyamu eyumiria na akorwo akiuga ati Sami ndwaraire gwake no ni aumagara na thie mugithi koguo atigitwo gitanda wiki. Karen andika ndeto ici orire Sugar Sambi akoretwo akiuga ati Karen na Samido at the moment matiraiguana and they are not in good terms. Njogu akwaranagiria na fans ake akimera agikorwo endwa ao ni makomete nao makirioho gitanda maria iki makorwo magikuhiriria mwena wake materetange. Na hau niho Karen Nyamu agikorwo akiyumiria kira Njogu she's available kuona Samido wake ni okirite na agathie mugithi koguo akamutiga gitanda wiki. Njogu ni akorwo agicokeria Karen Nyamu akimwira we ndakwenda guteretanga nake akimwira tondu ni aretigira kuohwo. Akorwo akiuga Karen Nyamu youth president urenda njohwo. Uniguo Njogu akokoretwo akiandika akiuga reke akome ucoke haha twarie ndina ga story. Na Karen Nyamu agikorwo agiikia ndeto eno yake akira Elephant alete hiyo story makorwo makiaria tondu wake ni umagarire na thie mugithi. Karen erite aria metereire mahitania na Samido ni magukorwo magietereranga oroho akorwo aki-encourage atumia to prioritize themselves akimera athuri no maumagare na magathie na ciana na ikuraga na ikauma mucie koguo mutumia ndagagikorwo akiriganirwo in this busy world. Akiuga children grow up and live, husbands don't always stay, work can easily replace you, the house will get dirty again, but your emotional health is also important and you may not get a second chance. Ndeto aragikorirwo akiaria thutha wa ndindikano na mundu gwitwo Sugar Sambi guku nenda-ini akionekana ni arathie na mbere na gukinyukia makinya marumu hari gwicokaniriria. Make sure no turn on your notification or subscribe niguo hindi ciothe twikia video gakorwo wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching. Let's meet in the next video.